Ikaze nanone kuri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo banogeje undi mugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi na mugenzi we Evariste Ndayishimiye w'u Burundi bakomeje umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda nk'uko ubwabo baheruka kubitangaza. Ni gahunda bateganya gushyira mu bikorwa bihishe inyuma ya bamwe mu basanzwe baba mu mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Gusa kuri inshuro ngo hagomba gushingwa umutwe mushya utari FDLR. Amazina y'abanyapolitike b'abanyarwanda Tshisekedi na Neva bashaka gukoresha amazina y'abasirikare bahoze muri Exfar bagomba kwifashisha. Akaba rero mu by'ukuri ari benshi batandukanye, harimo Kayumba Nyamwasa washinze ishyaka RNC Rwanda National Congress rikorera mu buhungiro muri Afurika y'Epfo. Uyu bivuga ko yagiye yegererwa inshuro nyinshi cyane kugira ngo abafashe cyangwa se barebere hamwe uko batera igihugu cy'u Rwanda, uko bahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitifashe neza umubano w'ibihugu byombi, nyuma y'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda ko rufasha mu twa M23 mu bitero bitandukanye cyangwa se mu mirwano barimo n'izi ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Nibirega ariko u Rwanda rwakunze guhakana inshuro nyinshi cyane. Gusa ariko ku rundi ruhande u Rwanda narwo rushinja leta ya Kongo guha ikaze FDLR ndetse ikayifasha no mu buryo butandukanye, kuba intwaro, amafaranga, mu buryo kugira ngo bongere bahungabanye umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, kugira ko abari muri FDLR benshi biganjemo abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Hanyuma mu bihe bishize kubw'ubufatanye buri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Perezida Tshisekedi wa Kongo, bivuga ko hari amasezerano bagiranye ku mpande zombi yaba ibihugu bya Kongo n'u Burundi, ndetse ariko kandi ubushuti buri hagati ya Perezida wa Kongo n'u Burundi, bikavuga ko bose biyemeje gushyira hamwe imbaraga kugira ngo babashe guhirika ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Ni umugambi baba bazageraho. Ese bizagenda bite? Gusa abakurikirana na politiki mu karere bavuga yuko ariho kwikirigita ugaseka kuko bidashoboka. Hanyuma mu makuru, ndifuza guhura na Perezida Paul Kagame nkamutoka. Tshisekedi abwira abanyamakuru. Tshisekedi yatangaje ko yifuza guhura na Perezida Paul Kagame akamutuka. Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko afite gahunda yo guhura na mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame akamutuka ko ari umunyabyaha. Tshisekedi yabitangaje mu kiganiro cyihariye aheruka kugirana na Deutsche Welle yo mu Budage. Iki gitangazamakuru cyo mu Budage baganiriye ubwo yari Berlin, aho yahuriye na Chancelier w'Ubudage Olaf Scholz. Baganiriye ku bibazo birimo icy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Iki gice kirimo intara Kivu y'Amajyaruguru kimaze igihe cyarabaye isibaniro ry'intambara nyuma y'uko imirwano yari imaze kubura hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta ya Kongo FARDC kuva mu Gushyingo 2021. Tshisekedi na leta y'igihugu cye bakunze no gushinja u Rwanda kuba ari rwo ruri inyuma y'uriya mutwe, ibyo rwo rwakunze guhakana ruvuga ko ntaho ruhuriye nawo. Umwuka mubi umaze igihe hagati ya Kigali na Kinshasa wageze ku rwego rwo gukangishanya intambara. Gusa biba ngombwa ko amahanga ahomahoma asaba ibihugu byombi gukemura amakimbirane bifitanye biciye mu nzira y'ibiganiro. Kuva muri Gashyantare uyu mwaka biciye muri Perezida Joao Lourenço Angola, ni gahunda y'uko Perezida Paul Kagame na Tshisekedi bashobora guhura bakaganira ku mwuka mubi uri hagati y'impande zombi, nubwo bitazwi igihe nyacyo uwo muhuro uzabera. Tshisekedi yavuze ko igihe azahura na Perezida Paul Kagame imbonankubone azamubwira ko ari umunyabyaha. Ati nakunze kuvuga ko ntazigera na rimwe mpura na M23 kubera ko imeze nk'icyuka, ati cyahimbwe mu rwego rwo gushakira impamvu intambara yashojwe ku gihugu cyanjye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri ariko atuwateye igihugu cyanjye nyawe, umunyabyaha nyawe, ati ni Perezida Paul Kagame. Ati nashaka guhura nawe bitari mu rwego rwo kumutakambira cyangwa se kugira icyo kikirana nawe, ati bizaba ari mu rwego rwo kumubwira imbonankubone ko ari umunyabyaha, ko bikabije kandi ko bihagije. Tsirombo yunzemo ko azabwira Perezida Paul Kagame ko ibyo amaze gukora RDC n'abaturage bayo bihagije, bityo ko ari igihe cyo kuva ku butaka bwabo. Yunzemo ati ibyo nibyo nshaka kumubwira, ariko tugomba kubivugira mu maso ye kubera ko iyo uvugiye mu itangazamakuru hari ubwo bitatanga umusaruro nyawo. Ni Tshisekedi wongeye kandi kubazwa ku mugambi wo gutera u Rwanda. Yatangaje ko mu Kuboza umwaka ushize avuga ko kuri ubu yemeye guha amahirwe inzira y'ibiganiro biciye mu biganiro, ariko ko ari amahirwe ya nyuma. Yagaragaje ko inzira y'ibiganiro bya Nairobi na Rwanda ashinja u Rwanda gutera umugongo, niyanga aribwo azareba ku yindi ngamba ashobora kuba yafata cyangwa se yafatira igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma M23 iravuga ko yaburijemo ibitero bya FARDC mu bice bya Mushaki, Kaluba ndetse na Kagundo. Ibitero bya FARDC n'abafatanyabikorwa byibasiye uduce twa Mushaki, Kaluba na Kagundo birangira abasirikare ba leta bahasize ubuzima.
Abicishije ku rukuta rwe rwa Twitter, bwana Lawrence Kanyuka umuvugizi wa AFC M23 yavuze ko guhera saa 10 za mu gitondo haba ibitero mu bice bitandukanye bya Karuba, Mushaki, Kagundu bikaza kurangira ibitero bisubijwe inyuma. Bwana Lawrence Kanyuka avuga ko abarwanyi ba M23 ngo babashije no kwambura intwaro ababateye kandi intego yabo ari ukurinda abasivili baho uyu mutwe ugenzura. Ubwo iyi nkuru yajyaga hanze arikomeje mu gace imirwano arikomeje mu gace ka Ruhaya gaherereye muri groupement ya Mufunyi Matanda yatwariye Masisi. Twashatse kumenya icyo uruhande rwa FARDC rubivugaho. Tuvugisha Lieutenant Colonel Njike Kayiko uvugira FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru ntiyabasha kuboneka. Ati rero mu by'ukuri kugeza ubu ngubu imirwano ariko bikomeje ku mpande zombi. Imbere ya Perezida Tshisekedi, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yasabye ko FDLR ivanwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko umutekano mu burasirazuba bwa Kongo udashoboka mu gihe imitwe yose yitwaje intwaro ihabarizwa itazaba yaranduwe, by'umwihariko uwa FDLR uhamaze imyaka isaga 25. Macron yabitangarije i Paris kuri wa kabiri tariki 30 Mata nyuma yo kuganira na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uri mu ruzinduko i Burayi. Perezida Macron yavuze ko mu biganiro yagiranye na Tshisekedi harimo n'uburyo bwo guhashya FDLR, umutwe umaze imyaka isaga 25 uyogoza urasirazuba bwa Kongo unahungabanya umutekano w'u Rwanda. Yagize ati ni ngombwa nanone guhashya imvugo z'urwango n'ibikorwa by'abajenosideri ba FDLR. Ndabashimira bwana Tshisekedi ati ku rugamba mwiyemeje mu minsi ishize bwo guhashya FDLR ndetse no gusaba ingabo za Loni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guherekeza icyo gikorwa. Nta wundi mutwe uko waba uri kose ukwiriye kuhaba. Ingabo zonyine zemerewe gukorera ku butaka bwanyu ni ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Guhashya umutwe wa FDLR biherutse kongera kandi gushimangirwa mu biganiro bya Rwanda byahurije hamwe ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga barimo uw'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe RDC kandi yemeye gutsinsura FDLR ariko bisa nk'ibya nyirarureshwa kuko inshuro nyinshi cyane raporo impuguke za Loni yagiye igaragaza ko igisirikare cya Kongo FARDC gifatanya na FDLR ndetse kikayiha ubufasha bwaba ubw'intwaro, amafaranga ndetse n'ibindi. Perezida Tshisekedi nawe yigeze kandi kuvuga ko yiteguye gukorana n'uwari wese ushaka gukuraho ubutegetsi mu Rwanda. Perezida Macron yavuze ko Ubufaransa bushyigikiye ingamba zose zafashwe zigamije gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo mu buryo bw'amahoro. Ati Ubufaransa bushyigikiye ingamba zafashwe zo gukemura ikibazo mu buryo bwa politike ku rwego rw'akarere ndetse no gushaka igisubizo mu buryo bw'ibiganiro biyobowe na Perezida Angola Joao Lourenço. Perezida Macron kandi yagaragaje kwinangira kugana inzira z'ibiganiro no mu gihe cyose M23 izaba itarashyira intwaro hasi. Mu gihe ibice byose byegereye Goma byigarurira M23 hafi kuyifata, Tshisekedi yavuze ko uwo mutwe wabanyuze muri humye ku buryo hari ikiri gukorwa ngo batazabigeraho. Tshisekedi kandi amaze iminsi azenguruka mu bihugu byinshi asabira u Rwanda ibihano nubwo ibihugu bisa n'ibyanze kumutega amatwi. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yavuze ko ibihano bafatiye abantu ku giti cyabo barimo aba M23 na FDLR bibwira ko bihagije kandi ngo bazakomeza kubifata. Hanyuma kandi Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yongeye kuyobya abantu ubwo yavugaga ko u Rwanda ari rwo rutubahirije imyanzuro ya Rwanda igamije gushaka umuti urambye w'ibibazo mu burasirazuba bwa Kongo, mu gihe ibihamya byose bigaragaza ko uruhande rwe ari rwo rwinangiye ku bigomba gukorwa. Kuva umwuka mubi watangira ku ruhande rw'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibiganiro by'ubuhuza biyobowe na Perezida wa Angola